Iñaki, very hard game, but now you have a couple of players that can give you much more opportunities. We saw this in the second part of this game. Yes, we know. In the first part, for me, it's incredible. We watching in the match in the field. I think so. The pitcher is very big, and one surprise for us. I don't understand this situation. I explained in the half. We don't lose in this field. The press, all the situations. Dynamo need to show who is the best club, who is the big club, and I think so. In the second half, we are better. The problem is when you say 2-1, then 3-1 Soudami score goal, and this situation we need to correct. But today, one penalty and the second goal is corner. We have a individual marker with the central back and score goal, and this is a big problem for us. Now you have the very important game. Istra is coming to. Yes, we know. We know Istra for us is a very, very important game. We need to prepare well this match. We need to have more confidence to start the game with Sivalia. Today, for me, is the worst match in the first 20 minutes. But the way the team in this moment, I think so it's better with the start the season. But we need to win for this feeling is good. Traducir in points. Mario, pobjeda protiv Rudeša, pobjegli ste sada Rijeci 4, Hajduku 6 bodova, ali na kraju su se čuli zvižduci sa tribina. Dali ste priliku igračima koji su bili u Zagrebu, koji su trenirali, nisu vratili na najbolji način? Pa upravo iz tog razloga što su bili ovdje, dali smo im priliku, dali smo priliku igračima koji su bili ovdje trenirali. Mislim da je prvo poluvrijeme čak bilo dosta dobro i konačna statistika od 15 šuteva po golu i praktično samo 2 ili 3 udarca Rudeša su nas na kraju mogli skupo koštati. Mislim da smo u drugom poluvremenu malo stali, nismo više toliko dobro radili bez lopte, griješili smo u nekim čistim dodavanjima. Naravno da iz ove utakmice možemo samo zaključiti 3 boda, međutim igra u drugom poluvremenu sigurno da nije ono kako bi to trebalo izgledati. Da li je razlog tome isto tako i dosta, rekao sam i u najavi da smo odradili jedne mini pripreme zapravo i malo se osjetio se taj rad i u drugom poluvremenu. Međutim moramo biti koncentrirani, moramo biti pametniji, točni i moramo se vraćati u povratnoj trci jer ne može se dešavati da nam Rudeš stvara toliko kontri. Prvi gol iz 11-terca, sve je čisto, drugi iz prekida nakon udarca iz kuta. Gdje su akcije? Ne može se izbjeći usporedba sa Rijekom koja u ovakvoj jednoj utakmici pregazi suparnika i zabije 7 golova iz akcije. Ja se ne bi uspoređivao s Rijekom, mi se moramo uspoređivati sami sa sobom. Ja bi rekao da smo dolazili dosta dobro u situacije negdje do 20 metara i onda je tu smo malo zakazali. Znači tu smo zakazali u zadnjem pasu, u nepreciznosti tog pasa, u izboru nekih rješenja, a i u nekim situacijama isto tako i u realizaciji.